Ogana olanan Iran Ayatollah Ali Khamenei yadan nuclear kuffisuna gahamem uranium ibadade suakat fufanis dada thanirum Ibiti harana sheta diplomasi jalati boba ajram alarmi sathi nuclear masagale dagesi sajram Yerokana satunya wanita anu kopi thawdi Sudan desim Iran mormi badadina kabu warati hamor mitem Rashan halella Ukraine kasara hamanir gamuda tembo da halo bauda guba chajirtum Iran saganta nuclear nagar gachu mirga kabdi jechu nafurari kabunim USA fi biyo tawro pagingil chitem Samidu kana bahagidu gale sairati kilabi wanti keti safisa muratan kan sailo misailam ableni kularat yarota bombi rasha guba chajrani film matadre wambala kesani mulatum basin sinima gadiana troya kadana leon kajra jedamem Albala cufame fi wali galte citi duba wanti bala kabuto koka jera meram Iran uranium ibadare sajirtim Rashanti yarota bombi shela kajirtim Wardiya hirresani diite sani ilala jurum Amerikanis cerresta ke satti sararadi maka sunim Adunya garakar karai bidda yerodem tumulatam Adidu alabde adunya dabalaru feke satyo boleti kaba majra jedamem Republic ni Islama Iran nu khasa ke kachi sadu khaste thim misailano sontane jechota ka tsunami bupi saninim bahagidu gale salibano siaga sana juruthi urguftem Ogana olanan Iran Ayatollah Ali Khamenei yadan nuclear Amerika kuffisanirum uranium ibadade suakat fufanis dada thanirum Ogana olanan Iran Ali Khamenei sagana marada gahamenim yada Amerika wali galte nuclear ratidesite danta biyale sathe ranka fale sutau ibsunim biyatim badadina uranium akan ivne dupa thanirum Moscow nisib sakib tada kheniten Iran saganta nuclear naga ko pesum mirga kabdi jettem Kunis President in America Donald Trump wali galte nuclear hara kananim Tehran uranium kamu badade so akandande nyer gadu patani guyato koboda dagahamem imi badadina uranium mari America fi Iran gidu titasifa mukesa tibakai jodu bitem Ali Khamenei badadini uranium saganta nuclear Republika Islama kesat furtute ittifofera jedanirum yakale sa diplomat in Iran to koroi tarsiva kaimanitim Tehran yada American falmi nuclear wagota kurnal lamandar beto muruf diesite kufisuf kopofte tikhanjaru gabasun Kenya ni ada tamam Ejeno Washington badadina uranium irati Abdullah fesu yokinim dan tatera furu kandadabe jechun kufiftem Tehran technology nuclear kayo negatif kabachu akabar badu kanim to yotam yerodera fi manna humnoni biyota diamesha nuclear hojjechu barbadi jeran kufiftem gamabrat minister di mala Iran abbas argachi dawana diplomasi Libanos kesati taisa turani ratim Olgai chati marini kulara hara marse ture chachap seram Yani Amerika chalise karao manin niate ifantanim Kawal falle sofi gadi fagenya shakkisi satau sati furatama dabe jedem Amerikanis Trump jalati sararadi gadi mamata shekan kese yotam Wali galte ira walin tau dandau irati uranium kami yuhina yamujatem Yechoni kun Trump stru social account irati kamata fama yotam Imam mata kofa sontane ilal chalapsi warana tijerameram Adadini uranium ida pilerok sa Iran kesati hamata rufung gabasni atomiki diladunya milikepem Sodahum nota waradi asmir kanesem Iran uranium kulkuludi penta jatamam badadina arga chajirtim Kunis mallathodi penta sagal tamam mesha nuclear adaf barbachisu iragaudan desi jechu shakki kasem Moscow ni Iran saganta nuclear nagar gachu mirga kabdi jechu nasa Trump bishano bastem Moscow kipta darpe Iran saganta nuclear naga ko pesum mirga kabdi jettem Kunis President in America Donald Trump wali galte nuclear haratinim Tehran uranium kamu badade so akandande nyer gadu batani guyato koboda dagahamem bihiman keremili Dmitry Peskov wa yada Trump gafatamani akas jaranim
biyyoonni anniisaa nagaa argachuuf mirga qabu. Itti fayyadamni anniisaa atoomikii nagaa to'annoo cimaa eejensii anniisaa atoomikii idil addunyaa jalatti qofa raawwatamuu qaba jedhe. Itti dabaluunis biyyoonni mirga kana eeguu qabu jennee amanna. USA fi biyyoota Awurooppaa wanti dhiphisu hin jiru jedheera. Michoonni lamaan Iraanii fi Raashaan haleellaa Mooskoon Yuukireen irratti raawwachaa jirtu gidduutti walitti dhufeenya waraanaa gadi fageessaniiru jedhame. Peskoof akkasumas wallabdee Iraanii fi Ameerikaa gidduutti uumame karaa nagaa furuuf Mooskoon deeggarsa ishee akka itti fuftu dubbataniiru.